jotonw no lamsogo fairi chung tinini job update rok nagi nailai nirok video no paithak jora nailai step by step o video kaisa gono jotonw nirok nugui manai private job ni tei odre pot tongui tongmani tinini update ni no chung nainai kini rok channel Kwtal ko angke subscribe khaigi tongrolai daily omhaike update magai tongani bagai je government job te private job nai tugui tongnai roni bagai daily update video gono nirok joto nugui manai ifari je government job ni tinini update walk-in interview te government job ni update chung nai nileni district education officers ni bukhak ke government of Tripura o jaga go o bukhak ke kaisa job notification sopaimani district project coordinator samagra shiksha district education office ni bukhak ke advertise nokromani o jaga go nirok walk-in interview rogui manai 12 November 2024 ni 11 am jaga thainke office of the district project coordinator district education officers under samagra shiksha johor nagar dolai o jaga go thangai nirok walk-in interview rogui manai omongka warden post ni bagai vacancy najangnai part time ke najangnai teacher hostel je o district dolai district o tongui tongnai rok ke nirok prefer rojaknai omo job no magani bagai prefer rojaknai tei bahai inke je jotono o jaga go apply to khlai manai hapano je dormonagar area go tongui tongnai rok ke prefer rojaknai je date o tongmani afro ni rok walk-in interview thangi rogui manai tinrokni document tama nangnai nailidi document angka PRTC date of birth certificate Aadhaar card caste certificate angka ST certificate rok tei qualification ni certificate tei professional certificate rok tongkeba teibo rogui manai bonobo tabok nok graduation paimai pogomai pore nirokni extra qualification tongui tongke bono rogui manai tei photo rokbo maronai omhaike telangai nirok application kaisa format no mangai bono fill up khaigi o jaga ko walk-in interview rogui manai inge nirok application format bor jaga manai inge chung bono nai nalinai omongkha part time teacher khoroksa SC ni go najangnai vacancy ST ni krui phano UR ni go Warden ni go nirok apply khlai manai Dumbur nagar ni go o UR ni go angke jotono vacancy joto ni bagai no part time job ni bagai ambasa go khoroksa SC ni part time job ni tei khoroksa SC ni Ganganagar bo jaga school ong nai di Boloram school o ambasa ningnai tei kaisa part time teacher Ganganagar angke Ganganagar ningnai qualification post graduate tei BA tongani nangnai tei graduate ongoi science stream nagai BA nagai nirok graduation khlaijak angke Ganganagar ni go apply khlai mane eligible ngai salary 11,000 per month tei kaisa warden ni go UR ni go Dumbur nagar Durjoy nagar school ni go mangnai tei graduation khlaijak ngai BA BSc omhai je recognized university ngai tongnai BA tongnai bahai rok ke eligible ngai desirable qualification kita bunai dini rokni diploma certificate management music sports computer application dance omhai rok ni roni tongui tongke ba teibo sanai prefer rojaknai inke nirok je somoy afro ni walk-in interview thangi rok laidi je eligible ngai ro tei pari next nai lefini tini update kisa important rok ni oni bagai tongui maga private job ni bagai amke kaisa computer jana ekjon English medium er snatok look chai computer knowledge tongui tongnai English medium student angke nirok o samgo khlai manai mobile number krengdi 9436121548 o contact lagi hai kaba 9366473801 o contact lagi manai nirok samung manai hiwa sugui tongke daiti nagani hiwa sugui tongke naitugui ni tongke o private job no nirok contact haigi call khailidi haikene samungo mangai mangani bagai je joto borok ni samung naitugui tongo haini bagai je samung nangjaknai rok ke daiti doi ni call khai haini bagai borok magai thangmao geni rok video no nugui ler
call khaila hangke vacancy pangui thangke maya rok pangui mau hingke paidi te next nalinai sunopoder bikopti National Institute of Health and Family Welfare among kaisa family health ni bukhak dikhe notification kaisa haike ba sastro doftor himba om haike notification nongkhormani amongka India government by chalokja professor post ni bumungo tongnai professor epidemiology medical salary tongnai 1,44,200 ni siming khlai 2,18,020 rupees ke per month rojanai vacancy tongnai khoroksa ke omo hairok nirokni eligible ngai dongke ba apply khlai manai second number ro tongo reader community health administration of vacancy salary inke 79,800 ni siming start khlaijangnai 2,11,500 rupees rang salary rok rojangnai eligible criteria rok joto details naigani bagai website o rok visit khagi naidi www.nihfw.ac.in website o hagai rok apply khagani rok joto details rok nugui apply khlai mane then next nalifinai omo kaisa health department ni bukhak tikene sokai mani Negrim Shillong a junior residence doctor নিয়োগের জন্য রুলিং বিজ্ঞাপন নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ান ইন্দিরা গান্ধী রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ এন্ড মেডিকেল সায়েন্স শিলং ও বুখাক থেকে জব নোটিফিকেশন ও জায়গাको নিরক এপ্লাই খাগনি বাগै ব্রনি ইমেল ও হাইকেবা ওয়েবসাইট ও হাগै নিরক এপ্লাই খাগি মানাय ब्रनि इमेल आईडी को निरक कॉन्टेक्ट खालायदि जे मेडिकल साइंस निको जे फरायनाय रक ग्रेजुएशन खालायजाखंके एप्लाइ खालागि माने एलिजिबल नाय ब्रनि इमेल आईडी necms.ruitment@gmail.com ओ जगह को निरक मेल खाइगी निरनि जे nangmani document rok o jaga ko rohoroi walk-in interview rogui manai আবেদন জমা করার কাট অফ 1 তারিখ ni siming কাট অফ khlaijangnai employment ni je tabok notice nongkhormani 21 din ni porei 21 din jora omongka কাট অফ rok khlaijangnai je nironi date of tinini date no rongoi 21 din jora last date of tongnai একাধিক সাইকেল এবাহত রাখার অধিকার বনসংনালিলি আসক ভ্যাকেন্সি নো সংনায়গন থামানাय সংরক্ষণ কে ইউআর नि गनायदि 9 जना ভ্যাকেন্সি সেকেন্ড দঙ্গু ইউবুএস को 2 जना ওবিসি को 5 जना एससी को खरकसा एसटी को खरकसा टोटल 18 जना अमंका walk-in interview rogani bagai North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health o bukaktiki medical science ni nirok je eligible nai rok apply khagi manai nirok joton apply khlaidi je eligible nai rongke broni website o hagi nirok visit khagi apply khlagi manai website inka neighrhms.gov.in website hagै nirok joto details rok naigै upload apply rok khlagi manai gete next nalifina nirok contact haigani hingke broni mobile number rok contact haigैबो joto details rok query haigै apply khlaidi tefari जों next nalifinai notification for state stipend scheme under Higher Education Department academic year 2024-25. Online application are invited for state stipend scheme under Higher Education Department, Government of TRIPURA from the eligible diploma, degree, PG, MPhil, PhD and flying. Student fresh and renewal.
During the academic year 2024-25, the students should immediately apply through online in the BMS portal. Omo Tripura State ni je scholarship no naigani hi songui tongnai rok ke eligible nai rok apply khlagi manai diploma degree PG MPhil PhD te mokol kana roni je kana nukya bohai roni scholarship rok khlagi manai BMS portal o hagai Tripura ni website o hagai bms.tripura.gov.in website o hakene nirok apply khlagi manai je Kwtal tei sekangrok kaisa nai rokbo apply khlagi manai omono apply khaigani date okke 5 November 2024 ni siming start khlaijangnai 20 December 2024 jora. After online final submission of the application, print out hard copy of the application along with relevant documents. Nirokni final submit khaimani pore print out nagai nirok verification ni bagai nirokni institute o hard copy rok joma rok maronai eke verification rok cholenai 31 December 2024 ni jora verification rok institute o khlaijanai te kaisa broni website o hagaibo nirok apply khlagi manai te kaisa website BMS ni te kaisa amongke highereducation.tripura.gov.in website o hagaibo nirok apply khlagi manai parite next nalipinai জেলা আইন সেবা কর্তৃপক্ষ খোয়াই ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জর্জের আদালত প্রাঙ্গণ খোয়াই জেলা আইন সেবা কর্তৃপক্ষ খোয়াই আইন সেবামূলক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য আরও 4 জন প্যারালিগেল ভলান্টিয়ার্স নেই স্বেচ্ছাসেবিকা তালিকাভুক্ত করবে খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট ni bwkhak থেকে kaisa district court ni bwkhak থেকে o job najaknai volunteer post o omono apply khaigani bagai class 10 pass hingke apply khlagi manai hingke chung kono teiswa kisa kahake nailinai খোয়াই জেলার সাইতো স্থায়ী বাসিন্দা যারা নেই স্বেচ্ছাসেবা কাজকে আয়ের মাধ্যমে না ভেবে বিপন্ন পীড়িত ও দুস্থ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও সেবা ভাবনাপন্ন মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক তারা আগামী 4 নভেম্বর 2024 থেকে 16 নভেম্বর 2024 সময় সকাল 1:30 থেকে 2:30 পর্যন্ত তারিখের মধ্যে জেলা সচিব জেলা আইন সেবা কর্তৃপক্ষ খোয়াই জেলা আদালত প্রাঙ্গণ এর নিকট সাদা কাগজ দরখাস্ত করতে পারবেন দরখাস্ত আহ্বানকারীর সম্পূর্ণ বায়োডাটা সহ প্রার্থী 3 কপি রঙিন ছবি ও শিক্ষাগত যোগ্যতার নকল জমা দিতে হবে nirok busigoi ni tongkana kaisa adalot ni bagai je saya samang khainai rokno naikoloi omo haike khayani bagai chalabore o jaga ko eligible nai apply khlagi manai qualification 10 pass ngani nangnai minimum te boni sai saka pore gai graduation khainai rokbo apply khlagi manai jotono ro jaga apply khlagi manai chalabore jotono 4 তারিখ নভেম্বর ni siming start khlaijangnai 16 নভেম্বর 2024 jora offline thangai apply khlagi manai nirokni apply khaigani form rok download khaigai website o download khaigini nirok o khowai district haikaba district khowai ni go thangai nirok apply khlagi manai 3 copy photocopy nirok matlangai o jaga ko maronai tei qualification ni je document rok maronai STPRTC rok to nangnai ne kete aadhar card omhai rok maronai joto je document ni tongmani hingke je prefer rojaknai নিম্নলিখিত শ্রেণী ভুক্ত আবেদনকারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে 40 বছর ঊর্ধ্ব ব্যক্তি
40 বছর জরা আঙ্গানি নাংনাই মানে 40 বছরনি তল আঙ্গানি নাংনাই আইকে এলিজিবল নাংনাই অমনো এপ্লাই খাইগানি বাগै শিক্ষক অথবা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক যে ওকে এলিজিবল অগ্রগতিগার মানে তেইবো প্রেফার রজাंनाय রংनो अंके ও লিসো রজাंमानि অঙ্গনারী কর্মী তে আইন মহাবিদ্যালয় অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী অমহারংनो अंके তেইবো প্রেফার রজাंनाय অন্যান্য মহাবিদ্যালয় অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী মহিলা গ্রুপের এসএইচজি সদস্যরা এনজিও সদস্যরা অথবা সরকারি অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অমহারংनो अंके প্রেফার রজাंनाय हि রজগে इंगे निरक एप्लाई खाइगानि बागै निरक वेबसाइट हादी डिटेल्स के नाइगानि बागै वेबसाइट सर्च खाइदि khowai trp.dcode.gov.in ओ वेबसाइट निरक चेक खाइगि एप्लीकेशन फॉर्म निरक डाउनलोड खाइगि माने ते नेक्स्ट नालिफिनाय हायरिंग ऑफ मेन पावर कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस with reference to the advertisement number or jaga submission tabo last date of ke je date of jengjang mani 7 तारिख जरा date extend khlaijak amo date extending mani no notification maro mani 4 तारिख जरा amo october ni tongmani bono date extend khaiye nirok sekango boni rona notification roi rojak nirok joto nugui magana je regular night tongnai rok ke khelo india state ni bagai 4 तारिख october jora je last date tongmani bono apply tabo khlaigi manai 7 november 2024 jora date extend khlaigi jora boni office jaga thainka o jaga ko nirok apply khagani bagai boni jaga thai badarghat agartala youth affairs sport department government of tripura o jaga ko thangai nirok apply rok ma khlainai boni jaga tike sopai mane amake kaisa mane tabung nirok badarghat ni go je job magai pai mane pore badarghat do posting rok khlainai bahai inge first number ro tongo post ni bamo head coach atletico koroksa vacancy salary per month 1 lakh ke rojangnai contractual post ni bagai 1 year 10 year tongnai 2 number tongo strength and conditioning expert koroksa 1 lakh per month rojangnai 1 year ni bagai eligible criteria ro qualification rok joto naigani bagai ke website o hagai ni rok naimanai je sport o tongui sport certificate of tongnai rok kene o jaga go eligible ngai apply khagani bagai youth affairs and sport ni bagai o department ni bakak tike muke najangmani इंके वेबसाइट हागै निरक फॉर्म डाउनलोड खाइगानि बागै वेबसाइट विजिट खाइदि yas.tripura.gov.in वेबसाइट हागै निरक नायमानाय एलिजिबल क्राइटेरिया और 10 पास अंगै निरनि सर्टिफिकेट स्पोर्ट नि सर्टिफिकेट जेकुनु सर्टिफिकेट दंगै तंके एलिजिबल रखनाय ते ग्रेजुएशन खलाइजाक अंगै निरनि स्पोर्ट सर्टिफिकेट दक तंके एलिजिबल नाय हमना एप्लाई खाइगानि बागै ऑफिस ओ थांगै निरक एप्लाई मा खाइनाय youth affairs and sport second 4th floor 601 office lane agartala o jaga go thangai niro apply ma khlai geinai offline nirono date waisa sapige 7 november 2024 ni 4:30 jora omo application rok narok jangnai nironi je document nangmani no telangai ma thangnai qualification ni je details document rok ei aadhaar card photo omai rok joto tilangai ne chel attested copy rok khaigai nirok document all document tilangai submit ma khlainai yete next nalifinai walk in interview muke kaisa pm Sri saidabari SB school ni bakakri ke notification nokar mani kumar card onokoti tripura ni bakakti ke onokoti district ni bakakti ke o jaga go koroksa yoga teacher ni bagai contractual post past part time job ke na jangnai je interest onai rok ni rok apply khlagi manai biodata submit ma khlagi nai plain paper kaisa application format manai je ni rok o school o thangkene application format rok magai apply khlagi manai
Omo apply khaigani somoi working interview ni somoi kha 8 November 2024 o time kha 11ta somoyo apro joto nirokni details document langai te application format to school manai haikini rok apply khlagi manai working interview rogi manai apron dino 8 November 2024 ni o somoyo no working interview rogi manai eligible criteria rok ke tripura go tongui tongnai rok simino omo apply khlagi manai 18 বছর ni siming 40 বছর rangani nangnai 5 বছর relaxation SC/ST PH candidate rokni bagi rojaknai candidate must be graduate in any discipline and degree diploma certificate in the field of yoga graduation jephra discipline jephra board ni no nagai graduation khlaijak kene eligible nai degree te diploma course ni yoga ni tongke eligible nai amne apply khaigani bagi ke je interest tonai rok apply khlaidi honorarium per subject o per class o 200 ke rojaknai total maso 20 ta class ma khainai 6000 hai 4000 hai salary rok rojaknai ke nirok teosia nirok saga jaga thai PM Sri Saidabari SB School Kumarghat Unakoti Tripura o jaga ni school ni nirok working interview rogi manai ke tini na update asang sinai channel by jephro karangi tonglai di nirok ma ke daily update mai tongani bagai te nirok friends no je mansok share kare di ma ke support lai di nirok like khai ke bukharok te usrang ko nirok daily update rogani bagai ma ke support lai di jotonw hambai